Jai Larmal Commercial indeed Eastern Decaying Mertablet John deed Foundation Eastern Decaying Headquarter Pibo Sobat Pibo Headquarter one about right Raybok May God Magoran Bogamo take a section down wall section Kel la section and them Yanaka right in my pan make a title NUER age set system and class name namo chorai ke Japan kuji mo chana toksin sak kin no dien en dong ki kon be chop ko queen ke right section 2 which are title NUER class name and the organization of the ASAT section in the audience seniority respect and the social responsibility of the age. So that one it means the chiang luga can ladu in cha kami and will be lat. Can they con and didn't con gara kakaye? Con dien the kakaye. Take a good look. Taka come good look the responsibility of the set. Number 4, remember the NUER class name and the historical period. Be government chagar na shooting chual kaka bigoted and ngak gar jane ka ngan gar ka udit. Section 4, remember the NUER class name and the historical period. Section 5, regional variation in the NUER age set name. That may regional Lunu Chirka Jubentio Jupangag Jacobo Kajina Ser Ke Eastern Jikany Ngumra Dagdien Regar Kantaka da Ketelaka da Chalkan Chu Nanikin Gichut Kel Kiki Chu to one Taka da General variation. Min Bakalian opening the naming and closing the NUER age set. Name chara kaman la ka ngap ngam kana kap de pin o la te ko gwa ko ne ngom ba ja ngap ka ba ja kapin ngom cha ja ngap lo do ne la te run ti cha lar tin e jike o je ne betene al ko run dangwan run bakal run bedake run dawal ko depend ka environment dan te yin again the opening names and closing NUER age set. Age sets method of reinforcement the NUER historical time. Number 8, decline for the head forehead decline forehead cutting and continuation of generational identity. Name chapter me again chapter banner right in chapter 8.
So you có quên chapter 9 cái này 10 ban đầu ngồi có cái chapter đang đang world coro. Chapter 9 is preserving the NUER age set and knowledge through oral story. Cái cuối cùng này ngoài con cái share con lát con cái cha preserve an detail one để điết cái na cô là cái lát cái con ban cái lệ tít ba cái lệ cái đồ mà wo ba cái bên cái đồ dia oje cha ti to cha cái gor cái pin wal dong ken din di ni ken đồ ta con tin bete cái tung wan te barar chang butang ken bi ka kai ni che bi par cái tel don dong bu con bor ki ga ta con bu lo ben kor cái generation in jot ba nga ga to ba lo correct ba ga lo gwa ke lo do ko ku jo ban te ke to mu ngi ke dul gor ka lat ke ka do ba te mi cham ko tin ko men da nen cha len ni nga ga ti con go te mi ji gre den ko ki ro ren da ka lat ko me te mi bi je gre de accept few people ti la commit ko de ran do lat boy chang te mi bi je tin yer ga ma tai lo do chien dien ga ma ba je ka do ren do mi cha cha la ya la da pe de ka te mu gu ro ba je mi ba kamaran khi bao giờ cái phê cái điện mình giờ cái tin này gọi cha lật khăn nào gọi chàng khi muốn chỉ cái chapter 10 a cultural meaning of the future of the NUER age set system nằm ở trên chapter in Wallen cái chapter down one chapter năm chỉ córai tin khi mình trả lương chapter nan ban rai tin chapter bắt đất chưa có bắt đất cái dân có rai tin so có quý cho mò có chưa có bắt đất có mò ra cho cái dig line so one ban wa let me start it. Today I'm going to share one of the important historical section, which is section 8. It has been titled Decline of the Forehead, Cutting the Continuation of Generational Identity. Namajan Goako Kanadian con de go baling again. Goako Janet to Muga again, Bupanya Jaka, quick on and a rude hello. Jen a cock on, Jen and talk on it, and talk on there. Japon treatment down and min Liu Kagar. Kim and Telco by God Garakaje, Kumuni. Continue je wo bu gar ba dak ke ba gar pal ko no repeat ke gar bakel mi ci je ke jagla widu ba yu ko la re roalo jini ci haral ke ci wut bu ko lo re roal bitin ko la ke woni bu ko lo wut bu ko reken ka bu ko mi ci jam kan ke ka bu gor ko man cái bữa phu cái bữa mai cái đấy cái bữa cái lì thật ra là cái những vụ này nó rồi bữa cái gùa cái bữa thì anh mình làm nhiều cho nên chắc chắn mà gõ cô bán này cost này trong con thì nương của nó mò này bữa thì cái gì bữa con cái gì bữa con đâu nhiều cũng thì con mà thế dân cái point dân gọi cái gì mấy khi là nó gọi cái muốn nó gọi tên rồi thì đi là nào cô gare gọi cô con bán nó continue bà con bà ga đó bà cái gar
ko na mena go atin ka na mena go atin mu wete cha ga bu gar bi ne metro ko bi ne metro ka ne to ke ku ru mo mu ka tin bi ka ne lar chen ki ka ne lar wala bu ka ne lar ki ron je je mo be ko dio je bete go ni na right ko kui de tin tang wan so traditional that once defined manhood. This traditional of cutting the face of man or boy is something that takes you from the boy, from the childhood to the manhood. Quickly, why you consider as the man, and that is where the differences come from. Because the talk, title, here, Kasakin in Badagden, Michagoro decline was gradually. One point in degrees go tell gar chim bog chanken as something milat mitwalk a ma kajele kajal mitot lodo lair in the rode la gua by chopper because yen be chop because yen no nigga took the nigga talk around the 20th century. Mani mi cheka wala ngot te kwai te ngot te ka tudul te ngot te ka dor te ngot te ka bilini te ngot te gar ka gad ka te ka ta not to go to one te cha gar gan cha pol che ga ne de kon te re rak ne ko ta me cha me ker bak der ka ku ne ne de kon te rar ne de kon te chi ne ka ne te re ka ne de kon te re kam ne mà quan này giờ giấc có thêm nó con gì nụ media kia có con na gan nữa đó điều giờ mới đông cái bút lá cày đông đó ngoan này interare ôm quan là cảm nó mặt trên cái này đến kia qua rây rạc này trên chân rây rạc này chỉ là chân rây cái lý này là chi này nếu ngoan này con nên rây rạc này cái cái môi che đạc này là con nó ngồi chi này quay cái giấc cô gạt bà cái gạt kia này đi chỉ bare cái cái là gare đôi chân đó gua ni mi ter gạt đây dân karade cuma order one so trên pen cái gạt bà có quyền cái nhà mà khăn con qua cứ nửa đến đàn bà có quyền con biro môi cái làm mình lính cái mình nó cái bị cái lính cố nên mẹ là ngang nằm nè nó không có nữa lần nào đó thì gì công ngun trên con này giá cái giá bị diện chop điền nó chỉ chop của con mà đến na pin của bà na garo cô point này gare traditional mình nghe cái con cái dâu mòn cái liu cái ngay cái con cái dâu cái con nửa đấy cái là giá lần nửa đấy anh gare đang bắt cái trên gar cái viran qua là phân của đi ngủ bị giết dân thế nào là thế con rồi giờ mấy con thế chứ nó benar ko ben jogo te okay kami cha de palum go atino mo cha de palum kami dan inde pal ge je ngu kami de no ko je edin ngu those are the argument ko re de ke to kui kon ke din right ku kui din ku kui gara so tin kon in pen ke gare ke to wo ke gare ka point ti ko wal bangan wal bangan ti ka kan kon tin ya ka gare ka ja be yen ka nor ke ka ni try ka kan ke different ba mo ka bende ke kan dia lu wa ka wo mat ka na wal bangan wo ten mi ka gar mo ba gar na te mene ko ri ki do ka ga nor tin kan gar I mean tin cha
chere mi ki kwen ken te de ka dol trên kan gar ko chu da dol a je chu de cha kam kon no ri no wal no ne ram kan gar bai cho dol ram cha gar bai cho le ut you know kamen nam traditional that one define manhood Kenyam it has been declined was gradually we more than number one ben Christianity make Christianity make a chop roll nora the chop go betel 1902 Japan chop ko is NUER kanasero 1912 ke 1916 one of my mean kana kairar ko mungi ke mu kam ke yemu ku yene mu kan yene mailing la gwa mu bar nang ko ba mok ki nei di yen wan chi ga je long ke chi yi ya ko wi na the native to te kon điều đó be group rung be jek ni ke 1970 gim aku benyal jen ti Christian chi garo rebo so men am the number one Christianity change religion conviction that one the Christianity change religious conviction akal meraude yes okay I will call you back now. I got a job, I think. Christianity, I mean, education, new understanding of ideas. So the education, it become number two, called Christianity. Mandodian medical safety concept, concern, quidwell wall, wall. Ngoan dien migration ko chi now dar wini now ragne now to kamne kana displacement ko ko la terke ya na jo wanda chi wini chi ni ke number 5 warfare community disruption ko ko china lo wanda chi ni to cha chang cha nyun United Quico Kel number the number Bakalen a personal and family choice. Shara Amadore, Kadagar, Kako, Chelar, Chagar, Kachagagar, Kamangakan, Mokan, Char. Borrow DNA tribal mark, NUER identity. But the DNA effective or effect the effect on the age set system. Number 9 is set of identity without physical cutting. Number 10, preserving the measuring without reproducing the fame. Number 11, the place of the marking elders. Number 12, avoiding shame in both directions. Number 13, women changing generational identity. Number 14, class name
in the diaspora. And then number 15, Tongiem proposal generation. Number 16, creating generation registration, register. Number 17, protecting the NUER language of the system. Number 18, continuation through historical education. And then the last number, 19, is conclusion. Toto, world bong talking according to Timpen go garwan yam. I mean timpen go garwan yam. And did you need a watching one dog? The Kujima a gen go on a band York and a man, especially con native corner can garmenter, Muku, Minok and Odek and they can a link, they can reason, 10 chagger they can get link. Tell a Durthin, here Durian, Lodo, ship any time go change. Nichang change even. Chaja long ago, there are a Larry here ago. Go a pausing, go pausing now. No, but when I was on the one more lord, we have lived come at all. And I walk him on. Let's say, did you want to log down one down? Go to a name of dairy to God, I let me young. Ranyan Joe, volunteer nature in. Can we not have shorted from the need a bar? You get a bar to which. Oh, okay, they are aren't indeed. I don't know the Kong and all the pig. Like we came on yanning in a go die, could I don't mind. But I was there, I did. I don't go to hear my lad. Out of a learn my way young. And they all the pig, the little can kick your other quantum. Yellow you will with the lonely around Yarel. A lad one caporeal. You go, we can't touch you. Control around Yarel. You go, the gun down around Yarel. You go, you could be young or you go, you look to Colango. Ở nhà nuôi yêu lăng này nào rồi vô tụi này gần nào nào cái anh đi chơi cha này nè thưa luôn thứ đừng nào ấy đã rồi ya ban đầu quên á mấy con này lá này nó gặp này yes, because actually the decline of forehead cutting and the continuation of generational identities. Yeah, plan one a traditional that one define manhood. That is why we are talking about
For many generations, forehead cutting was the public rite through which a new boy entered manhood. The cis mark showed that he had endured initiation, join, name, age set, and accept the privilege and responsibility of an adult man. The ceremony joined several things together: physical marking, courage and endurance, admission into an age set, public recognition of the manhood, relation of seniority, and collective generational identity. Those are the things a man who got cis cut must enjoy. As for it cutting decline, these elements no longer remain joined in the same manner. A boy could become an adult without receiving the mark, but the community still need way to recognize maturity, responsibility, and generational relationship. This point, chat discuss coronator, clubhouse. Chat mi chat discuss the kareo. Duno tele resolution mi chat kam nian. Go ne take clubhouse the group method ne ti nyur kel kalat kalet ko gwe ke chiang ko gor ge ye de no de ben kel ke chero de lot ne to la kan bo ke cher to go ba je lat me cha lat cha je go ne mi cha ne gere ko pal ko no ro gor ye te ke mi de ne la gwa gara ko ba gat dal ba ku lo mu re ga de ka dol ba ku lo nang nit ba nang ka man gut ko ba ku recognize make a lot including an point and ball. Cho là go je men de go tin de na gan kon de na ga ka ba ka ngi mi chi ga chop ka grade 8 ka grade 12 I mean ka runda wal badak mi chi ga te runda wal badak re de ka ron dan nyur ge je wo ge ka college ron mo min chi ko to ka 12 grade de ka ga de to ga no ra de ala to ju to wi ni kenta de ga ro ko na de ra ma ro ko na even do run de ji ro ko na tin e wo ji ni ta me ki kwa u ti wa u ni ke cho an ta me ko re u ni bi la du ni la u ka la ba ga la na mo de la ka de ne ro ko na de no ra de ni dar wi ni ta ngwan de bo ko bo ke de na ok mi che ga ta da la gar ka na mo ba ngu le ba da ku le nu ka ba gwa da ne cha na ba pin ka go cha gar cha pol ko gar je cha ngi ro indan la me la ga da gar ka ba ko nga do ji ni cha wut ko bi la du ni bi ga lat ka bo ko ko be ber seng be lat lo do ko gol mo che te ke wut wala na me mi ci dol mi cha dol la do dol point de ngo de la dol te ga tu wan ti dong to ba bal re nuer culture kwane la re mi che wo chi rol ko wo che tin pa ya kwen ko chi riu na cha christian inai wan kan ki ka gar inai wan kan ki go wi ni ken ki go de ra ki go de ra ne nei wan kan cha ka jo chi ni ken ka kwi ko re kan ngak de che kan to che lat de da ne la lat ke pal pin rol nora che dak
che de cha ngok tu wan gar cha ga kap chong cha je go gar po ni da de le lot ko gar ka ring ke gar ka ne physical ring mo akute a cha la gar ba wud ba ngi ko mu te le mi nyo da now ko te gari no yena len ka ka freezer ne wo pal loal da wo ka gambele re de mo je re dan ila kon ra jo de ke ngai kon dia no wud cha ko la di ru ne me tare je o wud point again chal je e wud ka discipline ka chiang the ka kon ko wud ram tek again minori da wud ngak e wud pan ma lo jin ni jiran mu gwa miling na ngak gen e wud mu gwa ajira mi tek mi te palpin mi te krai mi palpin che jin yol ka che jin yam ka che jin yil mi te ka mi lat ke be kon len ke nyam bu la kai nyal mi che wa kel ke ji so no more da nga da ka man ka ne wu ni ka jen that point tang quan ne mi te ki chek mi tek bu mi cha nen reiman la nya nga de e wut pan ka cha la nya nga de chek pan la ka nya nga de e wut pan chek mi wut pan you see cha wut bo cha wo no ka chek mi lu no ne jen a go hieng a ke chang lu ke chang te ga min te gran bi ji ni wut ko wut po ne jen cha ko ni cha ka lo ba muk sul ka ne ko ni cha wi mo nang ra a jen mi no a wut ko ku je mo chire ni ko nyan ko pal la ja le ko no ne wut to ka de ka ne cho ko cho point de ram diet gan en wut mi diet gan cho chu no yo ko ben pal ko point de wut wan de al de ko tin cha ji ge diet especially the ran ko nilotic community chal kra ni cho ke mo ni juro ko ken bo chang buñ mo mo ni jalam ni en cho da ra jil ko to jalam ni cho da bal ko to buñ ni cho do to wa ka chi cho ko to bar cho wona ka jang ne kon te ke different ka jen po mo ko jen chur kel ka ne ta ne te ke different kon no re to kon ki churo Temelel chứ mấy cái chưa đào út cái cháu quý à long cháu bị giết cái lô mới thế gì chia cái này cái cháu đoàn này cái ngã cái chỗ này cho những người đi chụp bệnh cho những người đi bệnh những người đi cái cháu được bệnh so better là cái cháu làm đi gần wood point để chơi đi nó gần wood point để chiang thế cái chiang phần lớp bệnh dân cho lấy wood cái giờ mi gol te ke wood ke gol te kram me cha dietin me la dol ba pi de la wood lo do chen cha gar jin gon ga de ke man ga de be nga yo ne jin ite garan ke ite ka kan bu gwa du be gol again de ga na mo chow kene wood ta ka da ki ka ken ko kon chang ta ko phoi ram kel ngo de ta ka da aje wood no ka je chow ram de nó gật point wood rame me tek me ngai chiang gon so one ka one yam as for it cutting decline those elements no longer a man join in the same a boy could become an adult
without receiving the mark. But the community still need way to recognize maturity, responsibility, and generational relationship. Look, community nuara ngode bagad mukan gar kan widi moy ke gar ngode be jaro recognize ten konti la gad muk cha gar kan le ba ka kam je ke nyin ke especially ko mi cha maturity dit the responsibility min dan la te gad mi agar ba do the generational do the benden ke relationship ki amara ke ki awadni. Decline was gradually allow yen ke gari we kwe cha nen ta nan te ke cha nga ju chen ja win gradually something mugo ka ner again term the way ka min ner chele che ka ta ye wale la ngo ngap ke ba dol ba ka gar kel angwan so jen we ka min ner either day ye kai ka do ba gar mi che kai ka dong de cho gar ni amorun gur e check tele nei to want to go again what they want more. Forward cutting the end everywhere at once. Then again can chang kalama at what time? It decline occur gradually and differently among the NUER community. Near Kagari, near one the Chugul, keep one the Chungwan Ray Darkano. Kalkali, a Kale. In some places, someone the Tandori, the ceremony continued while it had already become uncommon elsewhere. A war would let the Tandur Katangwane, Tandur go to China Latin. A certain family maintained it. Tandur work a Rom Kenneth, while the other decline again it can take a look over Gakengan. Migration and displacement also separate Mondoboy from the elders, expert cutter, and community ceremony through which initiation had formerly been organized. Awa udana udkana minudkanore dore and we walk a winner cocken can enjoy the dori ken a guitar. Jadoli chagada canadi dit. Kaganadi dima chagada Canadian la garka doli. Kakujumo, you all tell money, king art, balangarka, quick gun, the garaka. Kirama walk a guard, among a Yamayama walk a guard, and a guard. Go ngay jajan here, Garin and Jaran, Kajaba wood. Kakujumo, watch at all. The manuscript should therefore avoid getting one exact year at the end of the practice. Again, point again, Chikon a bilar eroneda ne palka garage. Ujen here on kel. Tell on me bilar. Mu will benka exam. Right, me check right more. Iler koron kel. Coroneda ne e palka gar enori. Mugu walare 19, what day 19, what? So bukat kak. Kebya jalwada, be jakalone and Ramaki jalwada, by G. Moika wrong. No do here on Kel Jene, Kalkal, Genin, Jenica lar column. A more accurate statement is written go along the corner lark J. New forehead cutting declined during the 20th century
Ajan jano be bagari bapal kanori to road ke 20th century. Although the timing and extent of that decline were among the territories, family and generation. Michang dag nin pin we ni ke kador ajan gwa de dan inde hilar micha ben ka dam di lare gari to road wo be wo pin ke benar ni ke 20th century. You got it right now. If not, then don't say it. Christianity and changing religious conviction. Christianity akalen jen min meto ga wo bo tel mi chale gari ke ba gar ba lo to rode ka ngap duel kos ka ben Jesus rei wi nora yo to ko Christian ne wo ci kan la ne gari point e jen jege ka me jek ne lu ka kan te ka raw lo kan ke men nam dien la ka ne o gari point ko na discriminate ko bro jange ke jur ko ken tangwan de ji pendor bu cha ji nga jine ji NUER tangwan de ji nak mi cha nga ji NUER dong te ke ran dien mi cha kon gwe ji ka NUER no wan meraw de wo jen riem pin ke riem pin cha gwa ko wari mi cha wo pin ni ke Jesus te lo ko riem de dien mo gor konen wa chi Christian ni je lar no no ko ku mo chỉ Christian thế còn thế cái loa có giấc nếu cái chút được cái chỗ lòi điện cha nó mà cha cặp chồng với cha gạt với gạt chồng ngột mà do rồi cái nuôi là cái này cái này bà gạt nó mà cái chỗ chỗ cái lang ngang nó cầm ní kiện. The influence Christianity was not identical in every family. Some mark NUER become Christian after initiation and continue to respect the culture, meaning of the scares. One accept Christianity while they distinguish NUER identity from the physical cutting practice. Christianity was therefore one important influence, but it should not be present as a single explanation for the decline. Kuji mo wa Christian point de chong mo ko wan me ajeni me tro mother ka te lo wa ka me de ne lar tin jen change da ne e jen ka mo do jen ka rwai ni ko wa na ga minir lo dien man mo ki ka ne je ko na mo che go ngo de bale na ben ko education dol goro God will go the new understanding of identity. Schooling introduced new idea about the childhood, adulthood, health, identity, social advancement. Boys attending school were often separate from the traditional initiation calendar. Me chi ko ban dur goro kan gan war chi kan je go ne te ga de ngwan te ga de kam ga da ka ram di te ga de kam mala dur wal ka ne yang di da ka te ga mu la cha social advancement yang chuba and the boy attending his school were often separate. They take on to when you look over Chakada, Kane, Kiamanakin, Kikan up the Dorikin, Kimalak Kiamandian Islet.
Some parents fear that forehead mark may expose the children to discrimination or misunderstanding outside the NUER society. Others believe that education provides a different path toward adult responsibility. To take a take on the chalar, make got me what will go. Chebu or ko yen bagar ko go thang one ne. Dong de mo ire ga juru ko ken ko changa jen. You got nene to now. A kel men da de no jen ko che what will go. But all the ngat jen chara midi. Ko dul go ngi na tin ka ngi ngani. No mo che gari che le goro. Ikana larno. Ken ji dar to ci gad ken nang dul goro. Na ga tin nang te amin ka do cha jiken cha ka la ka jeng wa de to do ro de tin kan wa dang raw to but ye kan dang raw ko ro wo ka mu wo ka nyam. Education did not erase NUER identity, but it changed the condition under which young people express it. Reading and writing, professional training, and community services gradually become an additional way for the young people to demonstrate maturity and achievement. Those are the things in college I learned. A gradual gore ko being a jin a jiramidi ko chirutian de al chicken chitang ken to one chika practice ka chaji to rain ka kai o de yaramidi di chi and indeed Jago Jindi Bunga because I do travel because I make a garbage away pink or tell them Mengaji, tell them Mengakan. Again, me talk on the more Kajanaki to Kutubde, Ugar, but we're whipping. One medical and safety concern. The cutting ceremony involved a deep wound and substantial pain. One of the medical concern, do ne Gardoli, no dolu by point me did go take a board to Manti till I left the woman not what the chop of buckle. Cataro Banguno can by point by board by noon. Traditional expert pose a scale and experience, but the procedures still carry risk, including several bleeding. Reason no garage a severe bleeding, low immediate wound infection don't go about operated to be affected the journey. Delay healing, delay ko one bar he bought you go. Permanent injury ko bought me to thin me be yen. And exposure through an instrument used on more than one person. Ngom gar kana cha gar na da lo gar ram kel ge je e ba ngom de den yo ko mnu ge je ngom ke la mo gar kana do ka cha lak bo do no ne mi cha do lu cha gar che ko do lu wo ro ba gar ko ngom kel mi che de pal ba nyong ni che ko mo pat ge je nga gar na no mo no lung re rem rem ngak ne rem ngak mi according ka examination in dali cha gwi men dali jak board ka ja de ka be ka doli no mo kwi duel wal mo che ta na te kon di cha je ngak ka cha nge chi ka ge ba ko ne ka la ga ko cha ka bu ko ti ngom ke la mo gar ka na do mo e gar ka board re de o ba ga du mo ga board ka pera loro ba ko te le me not kene
rei te ga ko bai cho lu wut che da o cha wu du cha ga min de ya wut ki je ki ga du wal tin ngap kan du wal ki ga kwit ko ki ga di du goro te ngap ga du goro ki ga kwit ko ki ga di te ngap ko chen te ki ga kwit ki gwa da dok che di ne de ko ni che lo ko ba ga ba ga kana lat pe ngai ra me je karo ade ko ada mo te tin men ngwan dien ban wo ka migration can displacement a kel mi ro de mat re ngwan tin ko nen cha la no wen migration had a major effect upon the initiation. NUER family moved into town, refugee settlements, neighboring countries, and distant parts of the world. A work and function major talk even now the wood. Here would move the Naka Camney. I mean, move the now we walk right to even now New York rule. A good bird move the Naka Camney. What one now locks in go which are not joy cookery. You know more ben ko chi God can one nick a money. She could yen, she could walk a Camney, she thought and she could worry ragni. You thank in a refugee, you thank in she walk correct cake a wheat and see a and then the quick more she rudian she go war we morning dong she what the right continent on 80 then you been America to walk Europe then you walk it's Caribbean country then you walk Canada then you walk Australia one more she take a shirt to one she been to figure do what the told you what the you in the telly long ko di yawalar bagar outside the traditional village settlement element necessary for the ceremony were absent. Tin de la negar rule more rule here what's in the teleke. Chaka de jakang char bagat kun e bakagar. Menyam din chai de recognize you will more be a lot Michela the more be a lot ko very painful. A painful audience me audience me chadel long ko baru de ne ko ken ko ke ladam. Recognition of the group eligibility boys, experienced elders, expert cutter, and agree initiation season. Tin ko ni cha gerde wa garga ke win to cha wotindo. Che garara toti intindo. Minyam dien a organized group ne di kilo mat eligible boy dol di kilo mat kel ko ga la ka gar ke la group di kilo mat kel tel ke cha ga de je cha dol ki to de bi kan la ba ko gar kel cha ga de je men dong experience elder ne di te ke mun ngai ke ne ka garam la gar ka dol tel ke ye kel and then gar la na ba gar ke tel ke we to cha wotin agree initiation season ko ga no gar ke season kel ke jom we is by were ko chi o chi pa and then ba ga gar ko go bor ken bi ngal go cha ga ba gare lit tel season kel mi de michina mat ku pide e ba ga gar ke jom ko jom ba gar ne ga re wi ne chi go wotin de te ke te cha ya la ko ju wi ne to phanh kun xe đeo ngắm cái đường nun cái yên giàn bây giờ giá có yên xa gà đi xa gà bù gà cố tí trên rồi xiên cái bị giật and common acceptance of the resulting class có chẳng cha cái gà nó đôi xa chụt chia ra đây luôn cổ bia chắc cái ba cái cháu này cố này đi con là na là chụt đi chắc cái có qua mồ ai mình có qua rồi qua con trên Laos take care. For example,
có con này được cho đi chỉ có in đờ kia cái lâu cái con cái vút mà lại cho cái gạt gạt giang cho cái này con là ngõ mà ngáp cái là ngõ mà cắp cái pin mà cái là thế là điên mà đây là vi món bà gạt bà cái kan cái rule cái kan cái góc đó là cái là cho cái doro man ba ga muy chu doro ma ba muy chu ba doro ba muy chu ba doro ba ga muy chu so ku mo tela la mede ka longa let ki chenta chan to ka migration kana displacement ko a point ke le pen do lo garbana ben ko warfare and community disruptions neme be ben ka number 6 dia ye conflict displaced family mi cha kur mi cha ter ki tien ke ter kana lu do bi chan dun yen ji do to ke yen ji wo mo be yar bi chang be ye be chang be disrupt relation in among the villages and generation. Some boy grew up without substantial contact with the elders who would traditionally have instruct them. The Kujamo Mito Kore, by a deca pay by a outdoor, Luno can garden the Garke, tell a Karamabika Derako yen by a gar angaki and Abuya Garo. The Kujamo tell me Jack, nor a jabik bigger, because a jar you of the Japping. Kana lad can but Jagger order, Kajak the Gua, the Jinama talk. Tell Ramiki a Laracha guard girl. Kana dol, tell a young man never quid. By Ricky Cherry to quaint to quantity, the kind of corner jagger chang a jabby huge. Ten pen go by now the barker. Community displacement affect more than the physical ceremony. It also weakened the transmission of class name. Miki ought go tell a boy no banner shoot Jackson by Charlie na. And then song. Đi thì con lại chặt cái chuyện đi thì là cái mình thì là như cái này cho kênh các cái gan kênh trên nằm trên kỳ initiation history cái chàng đang để là cái chàng đã cái rule of the seniority luật của quý này thì cái này đi cái gì an acknowledgement ceremony regional age and sequence cái chàng in đây chàng na tin dit cái đây thì tiền cái chàng luôn đó cái điều biết cái tiền qua the more có cái bây nung chỉ en right cái bagat i bagagar the decline of cutting and the loss of the age set knowledge are related but they are not identical ajani chàng được con tin giác của bagar beriau cái rich cái chỉ cái chàng to per cái chàng to gold thì bước chàng cái chàng này they are not identical. The ceremony may cease while it is a history and social principle continue to be taught. Ngakato chỉ cả different. Ban ben cái personal and family choice. Personal jin jiran jin pon jin gadin dan en gor gare. Cái chia mor daro tin diet cái jugur cái mor cái gu leni akan personal family choice. What happened there? As the circumstance change, family inquiries made individual decisions about marking, some wishing to preserve the practice while others refuse it. The young person's own wish must also be recognized
A permanent bodily mark should not be imposed through corrosion. Culture preservation is strongest when knowledge is transmitted through teaching, understanding, and voluntarily practicing, participation rather than fear of force. The brave, very early generation should be respected, but unmarked NUER boy should not be considered less NUER. Ajane nghe ngay cái này chứ còn thế ngay cái quan đồ lúc kun e wal thế là garke cái chiro bar do yang ngay cái gì cái đu nuôi đi cái đó là thi cho là gar kun thì kan gar thì ajane chuara cái bija cái quy en cái dong te là cái lot tha e cái mấy cái quan đồ nó kêu ngồi để giang này chuara cái giang ngồi để này bika này chuara cái quy là này để lọt ya con cũng là nước khi chạy nước yên quan nó gan God cũng là tri thì can gar chuara cái quy là này để lọt bia cái lọt cha cái ngất của cái piare cha ra để ngất của trên nhâm để cái piare bia cái ngất của phơi này wood chia wood cái cha gar wood cái chiang của trên con trên nhiều thứ cái chiang thế cái chiang được đó cái chiang rồi chiang phải là cái bom du cái nước du cái gang na ngọt thì chết rồi mà nó sang kiện chắc cái gì giá bài cho lấy cái wood giờ mình xem lên cái chow point de ramadian the gun wood different than chow Banaban tribal mark and NUER identity. The forehead mark once provide an immediate visible sign of the NUER identity. Lodo ne point engar nyo the ji o jini ji ramran o jente nyam du te nyam kandu la janga la nen ke ramrumien ka be ji chungin ne ke lo ra mo jen anga NUER tele te ñu koy te golo ba ji lo te karana dien ke che bile yi jante mo goro de le ki ji de yo le ki ji ko che nga je ji NUER ko cha ga yo ga ne di nyin ngwan e sun chai gar ko kel you are NUER. Yet NUER identity is always include more than is car but a jere che jen karade en go ji de chole ba yi ko ji NUER NUER o de ya da piar ko ji te ko ken ba ngi ke bo e ji NUER it is care through ten kon de ngi ke ji NUER ken tin ya ga gwar pin pal ro pin ke len ke chi o cha ji gar ne de ja go bi ji NUER men nam de de ngi yo ji NUER ko ngu for your language talk nas family and land age ji darun kana kwai kun oral history, military history dun, cattle knowledge, ngay du ko ok, tongo ko biel ken, ko shoot ken, song and the name, ko du ko di, ko ngay du ko shoot, marriage custom, ko kui ko nukun ko ye NUER, respect for the elder, ludun da ludun ne dit, responsibility toward the relative, and then cái chiang du mình go đi chang ne ko ri cha lo wat ko community memory cái charu cái community we do an attachment to the land and people ko ko ku darun raymondun kanekun ngodo ti chen ti ba ji ngai cái ji NUER chai ba ngai ji NUER ko ji chai gar ko bas a marked man may carry visible evidence
of the traditional institution. Ramachagar Bayik Gar Weede to George, the Qui government Jagger Nije. An unmarked person may carry the same heritage through language, knowledge, characters, and the services. Karamakan Gar ngode baja ngai ki baja ngai katok rai ke je ko rai ke tok nas ke knowledge inte ke je ke character and then ke lat ke lat you see that tarot de ngai ram kan gar ko na me ta me ngang nom kam gar ke ram kan gar du no kwai la ngagan gar ara me ngaga je ke group de ramat ke du no me ngaje to go to de gor go bi la bok mu di tin ko no barar tu ni na có đứa ta nào thì dạy nó là mọi khi chuồng có đứa ta nào thì lá đi chuồng ở trên nó cũng đi ba là mình làm nướng cô mới ngạc cái bà tốt của người có giấc này để giờ nó mới đi đến nào thìอยู่ในcái thì nó này gar qua cái gì có mấy chiếc gar mấy chiếc thì nó không có gặp gì các gar nó có chả gar cần nó cần gar nó là được cái đó để alto mới con là community để mình là được các gar trên can gar cần gar để chả gar để này chứ mungột gar trên can gar mungột cái cái lút chia gar để chả gar mungột cái lót cái này đi mungột cái cam tiền cái này nhé mà nó đi chọn nó mới kiện mungột cái cây chia cam quan nó kiện mungột để là ôn này dân ngột hút chung là hút cái ngồi chung check là check cho cái con đeo có rồi giờ điện mới kia bà cái đặt với chăng kèl chăng có quá có bình cô này thì cái rồi đúng cái này mẹ mua vừa có nên trái thì phía nên lại cho lên mình cái cho mình cho nhiều trên trên này trong càng càng không có thể bà đủ điện bình điện ra thì hoàn huy ni hoàn mẹถ้ากำเกณฑ์เกริกโอ้กำเกณฑ์เสร็จแล้วก็หลุดมุกว่าลงงูเดือดก็แกจะกันแล้วจะก้อนก็ที่จ่าบังงีแกวิ่งที่จะนั่นเป็นสิ่งเสร็จแล้วก็เกยข้ามมูดเชียกไม่เนียนทัดก็เชียกหัวสิ่งเบลว์วิ่งดันก็บิลว์เนี่ยก้อนที่ก้อนที่ชูได้ชมเสร็จnó mò trên cái thay nhiên thì cái cái affair cô này đúng một lo để na gar cô thế cái một lo đấy thế cái gan nữa nó mò cái nó ngay cái được cái này chụp cái này cho là nó chụp chứ không ai cho nó chụp cái đó mà cái bà lặt cái quy định thì đông mà cái gì các tham bảo là một cái nó để cái gì gar phui cô đi chỉ cái chui cái quyền có mi vợ là đỡ ở chia dùng vụt các cái đấy là nó là vụt đi cái mà nó vụt rồi nên bên luyện cho có chuyện này cái thứ gì nào này vụt vụt có làm cái mi yên gọi là cái yên vì mòn cái rôn nạc cái and then cháu mới đi nó gần lúc đó cháu cái nếu vụt cái nửa thôi cái đó cháu đi nó gặt dân chia vút chia cháu đó cái đó cái nào chú đã vút bị cái hàng thế cái bị cái hàng phải là cái bị cái hàng lú đó mấy cái cháu đi gặt đi thế nào vậy đi gặt đi cái chỉ đạo vút đi thì giấc thì đến lúc anh ấy có kiện đi cái lần điều đó là cái chuyện sẽ là loại chứ nó còn lại cha nó là một thế là loại chứ nó nhìn gạt đó lúc đưa ra mới chia ra mọi chuyện nhìn vu đó trên con để lúc cho cái phân để nó nhìn trên để là được mới trọt cho này trâu điếc gần nó nhìn chứ vu một cái một số lý so one là cái one nhảm one là cái mà lại cho lấy effect on the age set system traditional initiation plays
a boy initiation a gary initiation place a boy clearly within the name class. When for head cutting, decline may mean gary were moving. The mechanism for forming age set also weakened. Ludo Michi Garamicha talk, I chose the native agar, go to reach, go one of the reconore, Bitala con Angay dan Betel. The quick roll point and I can get a moon. Cheta the Kadian and did the na, currently teach of Tiga birth certificate, no chang a dan it up with ye, Baladi more. Guru ngai ketika warga minyo da jin chai dia ne rolan ka nuar wala was na di ngai ba de di chi ngai min ngai ji ga ngai ni chang gar ke ji ka ron ji dong te mi tin ba remember that year ron da ne gar ka ngak ni. You see now mu we hotel gare mu gar ka kon ja kon bu lo gare lo do ne bu kon diar nyo ko mu wul ko re chiang ko ro kan ne ko bu ko do bi ko ngaji di. This is the question. So the age had also weakened. Yeah, several questions then arose. What would take a thing to one to be the quicker effect of the age set system? Question in them then when does the new generation began? Wabana kulangaji di one a new generation and I will talk but talk di. Ko new generation talk road ka gadi chagar. Baga cholo de yanni, baga cholo lead young, baga cholo ma talk, baga cholo den coli, and then baga cholo irangai. And those names at all, Lodo, by using the more Dorkel, Dorandong Gure, Lodo con, Nuerta con Kadur, Kuika Mangargana. She could do who nay talk in Nikure did. Canada con Garga, you can. This is the question now. This is a serious question. When does the new generation began? A question out there. Who belong to it? Kajan Micha could talk, a changa, Kulangani. And then who had an authority to name it? And I'm a bit of a bomb, go bagad at all, can I talk bagamugi shoot? Kirkamin selling Eastern Jikai, a god gajang win the Kanlana Moy shoot, a pocket into Mutre Dedian. And then one of your Latino, Anga, Bugad Mogi shoot. Question in the DNA. Question one then. It said, what make the name legitimate? Cái chưa được bài cho bà có là ngơ đi chuyện mà talk about ngơ the ngane. Is the name local or regional or nearby? That means should more I should be legal, should darkel, should regional or cholkel, you can cholkel, lagni. And then ke ka nuore dial ni ka bento mon pan ga ka ban ku is nuere me aji churi ka la ba chol ga do tedi tedi che the chat are we the seniority determined without initiation ka bara mu di ba ku la ngaji di ka teleri ti chagal nuore bara mu di ba ku la ngaji di nga ga di ni jen ko kwan ko la nga ko ram cha kon ga nga gar ke je me tar gar je garone cho alo gar garone me yin ga to do mo in kula junior ko ram di bi gram di be lo ta ngwan ni yen mit ken la ri ja mit ke me te ka bi ne to chen ken ka cha bi len ke cha bi ku di ne ga ti tiani tin gar ko ram di ba kam lu mi chen ke ji ko ti ja lu ju kun
mi chang ye yen chi ja kwe di ate lu do na mo na ma te ko nuore again mo. And then question at the end, in the last question, can people born across many years belong to one generation? Can they deal ko korun ni? Korun ko wait take you can they are given a lot of can. Question the quality, question to go, can you load the a tap? We go to take sometimes negative. Call. Those questions cannot be answered merely by inventing new names. A modern generation system need clearly state principle and broad consulting. It's an identity without physical cutting. Neme medodian ka reason it call it agarna. It's an identity without physical cutting. They ought to reach the social value of each set can continue without reopening the wound of initiation. Yes, a large negative muchang tele bo to lack of finding out. Modern generation may still preserve while modern generation more developed cocaine to go bagay alaka. For example, companionship among the people of the similar period, respect between senior and junior, knowledge of the area class name, community service, responsibility for younger people, and historical memory. And all these were big here back ba ga goro ne ba binaro nge ka me chan ka naga ba na ka practice o companion among the people banaro look ka similar period because lo bana ne de kon in kon din ke ba ka lo de ne kon ba korin ka ne den te ka kla de nyam ba ga yi kam lu den ko ga ne di re community ka responsible for young people and the historical memory. Bà ngắn cho bà cái lốt có biết cái chuyện trên con nên là trên lạt cái nó hoàn cái người mới chát thì cái vậy này. However, the ministers must distinguish between traditional initiation, ASAT, and modern name generation. Traditional initiation, modern name generation. Enter through the recognition without forehead cutting, physical cutting, membership tried, and membership may be tried. Initiation. Initiation. Membership may be tried, birth year, and share acquaintances. A name established through the name may be proposed. Custom recognition through constitution, clear senior and junior relationship must be class relationship, defend carefully. A membership boundary or permanent require green development with many people. Both can cultural mean, but they are not historically identical institutions. Surely, nor by, nor
Both can carry meaning, but they are not historical identical institutions. Then Banaban Kanan physical recognition ceremony. NUER community wish to pursue formal passage into adulthood. They may develop a non-physical cultural recognition ceremony. Such a ceremony would include teaching the history of forehead marking. One time I na kula jaka o ba ngwa tibu kan ngajidi. Mindan ba ngike awagat ba ka ngi ke history mindan e gar ka na ke je. Learning the recognition age set name. Bani shoot to let you read wal. Bani ka gor ba ka ngi dole. Instruct in tong na ka ba ka lat ke tong nuara ke tong nas. Family and land age education must be respected. Teaching responsibility toward parents and elders. Nede kon binangi kamane kayamin kadi kana nede. Discuss of marriage, children, and community obligation. Ba chiang la kun na ba la dole bi kana ngaji ola na do kun katila kun na kumuni. Lesson in peaceful conflict resolution. Ba ngi ke chiang o dor mite ke mikito ba jela na kapal pe. Recognition of the community services. Blessing from the parents and elders. Chiang kuda kanedi did na kanedi did and public incitement or responsibility childhood. Yeah, and then don't get it along. I don't know. Okay, and then Japan women and changing generation identity. Man, women and men essential to the preservation of age and sad story. They're a member of the class of father, husband, and brother and son, and can explain how initiation affect the family life. Wa manta ke rule ko kan ngai ken run wan ne ken run cho ne ken run gan man ne ken ko kwi mo ken bu kan ngai ke bu kan la na no gare te ko gwa mo lo de re te ga re chen re do a modern story work women should be participate directly. Wa mountain shot big alert ka kan reality a judge. Recording oral story because oral to record down by teaching language and geology because God ngi ke talk kana kak na serving song because did we can get jago ba ka ngai identity and historical class members and decide how generation knowledge should be passed to children. We can make sure on take on take it with job bag la do lidi book no more la dien can man be god can ngi ka kan di che ka ta to ku mo be god can ko la ngaji na do bana ni ko na ni ta di kan ben ka question diaspora la diaspora gwanta content la real da content ko western world che gwa che lartin a class name in diaspora. NUER people live outside their ancestral territory may still wait to identify generation. Native Ocean we know ken, Chita Durkin, more the bigger and Hajo, bigger on a quick on a generation then.
move. Yet diaspora community, including people from many NUER territories, wars, traditional class sequence may differ. One would be a take there, so today con NUER about one to good win again. Before assigning one generation name, organizing should clearly whether the name belongs to one territorial, traditional, whether it is accepted by other NUER community, which birth or historical period it covers, and whether the membership is voluntarily. A local organization may name generation for its own educational purpose, but it should not be claimed by the NUER which authority without broadening agreement. That means when it says local organization may name a generation for its own educational purpose, any non-organization ko content chani cha kon wari tinte ko kon wi kon tam di name di create ba doro me ba cha kan ba cho ne lo do no mo la dunia ne to ko ki ko ngi ro ke mina educational purpose, but it should not claim NUER-wide authority without a bordering agreement. More the chin no can see them may convince a big yoga can should by chol now and the may becan link mukan get take agreement. Mukan in a mat pay. For example, Tong Yim proposal. Tong Yim generation may be perceived as the proposal modern generation, name associated with the Ladjo Dream Heritage Foundation. And it is so bad people district work. Ludo should me cha kamrar native content Ladjo Dream, Lunene ko cha gari chapel ne duliti rigid tag about all Tong Yim generation. I just put a lot in there and do a mock and it can ram a him a man and or dear. Go to the agreement which are lapin bagachol to him. It is properly presentation should explain who proposed the name, when and where it was proposed. Ko kujo go to ngi mo jen anga mu ku la lar ko ba ga cholon ka jen ne ku kwa le pa chu ro la kamrar ge jo. What to ngi mean to ngi do no which people are here it include ka ngani ke rolmet katin madatin whether it is specific to the eastern Jikany, me edung eastern Jikany, which elders and community accepted it. Kangani, the community is in the Canadian didn't hear no. And whether it is a commemorative rather than the traditional initiation class. The name should not automatically be equal with the wide arm. A generation include people of many personal stories and should not be defined entirely through military or political event. Lodo should have to him chada pa chaba park should have wide arm. The quicker wide arm generation include people of many personal stories, native story to one. And it should not be defined as entirely through military. How they may define the political event. Creating generation register. A community's heritage institution could
maintain careful registration, continuing traditional class name, no known members, institution place, regional verification, oral history recording, modern generation name, the date and the place of the naming decision, deciding, and the eldest organization involved. Traditional and modern name should appear in the separate section so that future reader can understand the differences. Practice and the new language of the system. This is another one. In Jaka Tungnor, I mean Jaka Gerdo, be decline, be drop down. Here, Bapal. The decline of the cutting make preservation of the origin vocabulary even more important. The manuscript should collect and define new terms, connect with the institution for hit mark, age set, class companion, senior and junior relation, expert cutter, recover song and the ceremony, open and class, closing and class. Elders should provide the functioning and contextual example. English translation alone may not preserve the complete culture meaning. Continuity through historical education. Another one. Young people should learn why their father and grandfather care the sick mark. Wakanga nor in Tiani, the Guaco became Gajic one again, can one down again. A mumeda negarka attack what can Kagar Bakel. The subject should be taught neither as the practice to radical nor as an ordeal that must be recreated. The Dorite ngi ko ba ka bikan ngai imilet adin go bat cha ngi ka baide. Ngi ki je ko meda gar ka na te ke reason mu boy ka na ka gar ka je. So an early period, one that gives generation identity, order, courage, companionships, and responsibility. Historical education can preserve the memory of the right while allowing later generation to express NUER identity in a way appropriate to their own circumstance. Conclusion. This is the last part. Wow. Very bad. In conclusion, it said, Allah for it cutting declines through a combination of religious change. Benam dien chelar min ko gar kwe dingeje ben luakod Christianity kanor education ben duel gora ka nor medical concern ki duel wal waje ki duel wal ka gar ngar kana chelar migration udla min ki ud kana wini ina ud wini koken displacement any cha jo gomi ken family choice char kagat ke ka gwani Ukigan ken and changing idea about adulthood ke ka go ya cher cha ka le no kwai ku ra me
midit ke ode gadidi. No single explanation apply equal to every NUER community. Genital charkel mede raja mede lat ke je kan NUER community kan ngi nyur kel kan ngi char en wo ngum banalel ko kwi garagan ko kwi mo chara mo ke chara ka tara mo ke de ka tari ga de ke mo je ko mo ko kwi gan ke ki yen ne to to ke lo bia nyur ken ko bia ga char bia ga kun bia ga palo berong ke go ken ke chala gar o chana ben wi ne ko ken ki kon de bala do ne de na gar chana wi dan chana ban pin ne me ka me refugee camp mo kwa kon te ka ari UN tin ki kon de bo ko no ba ga do ba ga do le ka te ne me de ne o ken ga ti ko ben dor gor mi ki ga gor cha ga bula gar ko gar ne me ja ga na ga ja ba ga ngaji ga ngani rol je non ti na te ke re tu wan ye kon rol kon na chwa na do le ko ba ga dong bi chen te kon de chen kon de go me loar kro ke wat kro to ken kon chinara kon bin ke gon ti go ko mi ki won win mi dong che ke diaspora chana bentene woni de yo ko ko to di gar tin permission ko la kan ka lawyer ke ne ka doctor ka woni de gar ko la gar tin woni de gar de gar tin ka celebration de la di lo do wi ko ti jin mi te ke 10 years jin wan gan ci de ñok kel to ci kon jago bu kon drop down cha lo ku jangar ni wo ci te condition ni te gare ti wan ko ri ti cha bin je no ri ta ga ti che ga ri te kon di te na no wan yin kon di al practical la ke to mi but tell me bu bom wo cher ga ni lai cher ne mi ka na gar de na ki bom no re ke bu ngotin no mo chia to cái là này thì chia cho nó dễ bom đạn giảm tin bom này con chặt ter cái to rồi cái con thì lại cái này cô nó quản cái con ấy đi cái ter đúng thế con cô nó con trói nào là trói này cái sao bắc cái sao bắc cái ở trong cái là mày mới cái nghe nó một bây giờ trói cô muốn được dây bảy bờ có trong một cô kia nó mỹ thuộc rồi con cái gì cô chung có cần cả đòn lúc nói trời chàng cái đàn ê trời có quan đức kiện chứ là mới chỉ cần gì thế là mới bảo là phần đồ lưu bà cái gà ấy cha cả một gà lúc đó thế là mới chỉ cần là đạt cân hoặc đèo cảm thấy bên trong là đàn trời cái điều thế là còn qua nhiều đó một quả ga là orang thế tin để cái nghề cái này mới là nổi lên này ấy kia cái nó mà đây là điều đây là cầu cái đây cái lúc đó cái nó chỗ cần so dia wajah này thế là còn mới là problem của cái con này cha ga đi cha ga bagar lu quan là mình mua lên đồng quan này của mày chơi cái mất đạt một cái con này là các bạn là giò này có điều như thế là mới thấy cái điều mới thấy cái gà đó có ba cái gà kia gà đó ngồi đây kia này yes ba cái gà có chơi điện cái đấy interest điện có mình nói cái ô bạn nó mua bạn là nó mà ở trong đàn chỉ có ngồi đây let me read this one to end over. The mark belonging to permanent to the body of those who endure them. Ajane and magara la te tin la permanent point an. Kan nei kon te chagar. The history now belong to the whole NUER community and should be preserved with truth, dignity, and care. Meludojan and historian. Lord no con the alcohol nor cái chú con là bây giờ cái cha đi dẹp là để giặc bởi con là serve country thì chả là nó quan cô bà đồ lấy tuổi xem một quan này chứ mà
lo do tam jene story ka baban ala story ka story already jen me la da je ka maktab la jor wan me ko kel ka nyin wor te lot ke gare lot ke je along ku ko je nan kwa chiang kwa lo tok tin ba calendar one of the calendar ka chi andan ko lori ko ku ko tele kon calendar an gare calendar an ka pat calendar an go calendar an pot ball te bul mi cha pot ma yira kor mi cha ter ud na ka entro tele kon calendar ke day ne me jen chang e cha le me so chana dot jok to kon go behind that especially kon Africa ke le me lu do jen ne me gari ke ba ye ko jen e story ko kon ke ma kwa ne jame chata de ke class te mi ke ne ti mi le nge jen ne ti ngwan ke ta ga tin de ka le mu gwa ko kon ku ji mo dio je jen tha ba ngi ne ga te di ki mong dan cái dân mo cái dân chapter mà chapter bắt đất cái thuốc cái point nó con nó lật point nó đi chụp cái wall bóng ngoằn cái con point nó con nó chỉ gửi cái decline cái roll nữa đó đó là làm lại cái mít cái nước cái đây là gạt con gửi point nó bắt thang quan này giá cái con cái giá cái ngày dulu có kiện ở nó ban đầu có gió nó gar cha gar nei te cha gar ki ke to no kon ti kon right day to ri kon go pal ban je la ro ka bo loy na mi cha gar na ka ga tin kon kan gar ko te ke tung man ti cha rul wala no re o gad ram kan gar mi chang ni na ka kan gar cha ja na ke mi chang cha dol mu di ba con gar ba wuti con tem của mút ba môi ga ke ro then ba ku le nak anh mà chơi là ngột trên tem đâu để mê chơi của tôi mình khi lưu mê đàn cái chuyện quen tôi là một mỗi cái chua kìa là bạc cái nó ràng là cùng ngà được không nào cùng mình co nhỉ là bạc cái này thế có cái đồng quan trên được xin người quý đo lo rồi đi chết đó bà cái đoàn phình bắt biết cái đồ lấy từ bà cái kịp bà cái sơ cô bà cũng là việc mà là nó ưu điện này kia này chúng ta cái là luôn có là cái đó ban đầu cũng là nghề cái có dân khác chỉ muốn mấy cái nhìn cái xe cái phần là xe cái lật cái xe hình nọ mà lúc đó dân xe theo khác chỉ đến bài mà này có kiện này thì ngay cái khác chỉ đến thì cha cái là lo bằng cha win the time cái gì theo không biết lật cái dân cô mấy chị volunteer có quý đó luôn bên mình ăn luôn có để liền bia là chẳng cha bên liền đến đi này mà còn này cô ta là lật cái này nhìn kia nên đong để chắc cái qua ngồi đó có qua để tin biết có chẳng có chàng lo đâu có phần bình trong này cho được qua là được mà theo cái mình lại cho lấy theo cái serving trả cái thầu cho được trả thầu của mấy cha cái lập cái mình lại cho lấy cái library lật do đâu anh em run ba cái giấc thì lớn con được bao nhiêu con điện mới chịu quen nữa là cái chỉ là nó làm thôi cái chỉ lên lưng mua cái điện thế là quá cái tình cái chỉ cái bên kia cái như 99 nó thế còn thế chua lo ra bảng thế mình thì dân chụp đàn cái lát của ba nhìn con ba cái đấy là cái rồi cái cassette mà chú gỗ bên nào quyết tin là nó mình đang bài với liên hệ mà đó gọi để cho nó cái giờ cái đi ban generation chẳng người dân người muốn lúc đó ba cái ba lò cái giờ bộ thế là mình chú mua cái người cha la là lẩu chẳng nó cái chẳng quan cả nó đùa mít cái mít quan gì là bài với cái giờ bài vô lắm nên ba cái giờ gắn ngắt cái chân na cái chân ngoa cái chân nhìn ngắt cái chân cái quan lúc đó bài chú đó ba cái gì
They right there for their part no. Khi right down cho to có history ad column mita cái section down one có dân nên trong có lên pin cái nào và na gar cái te phal cái gar mình đã lưu cái gari cái point down one bóng ăn trên trả than điên lặt khi trả lặt cái điên vì con đừng ai dân đã nên vui gari nó mò cô chăn thì có cái lật con cái chăn bên là nó gar cái đó đấy cái con thì cái development point dua guru ne bi ko gar chabule la no ne ba ko ri ba ka ta wi ni ki ba mundi ba ka ko e je ne malan ke ne palan ka ba ne je pal kon ka ba ne je la ro ne bia te ko ko bang je kon te yen tin an bandun ke guru ne bol bol ke damandun may dun would by which would mi tega mal ko lut ko bom ko pala ka kai loy chắc ko mal na ken dial bi te mal yen ngo right down no mo ka gar dan no gar ko decline di yen mo be go title so kan title dang ra to ke kan sak ke da ra sak ke ne pan kan number 1 de and then ke number 8 de right kan da ra ta ken ba cái jeng rei bok cái kron mal chắc ko mal ở be te mal right down che to